a month back. Yeah. Mangifika phela ngijwayele ukuthi ngimvakashele noma singahlali ndawonye yabo noma sishadile osiganena sitshele ndawonye. So ngimvakashele mangivakasha ngiyacleana nje njengomuntu ofikile endlini yomuntu wakhe ngiyacleana hayibo. Mangithi iPhenti. Yeah. And angiligqoki lolu hlobo lePhenti olapha ya. Oh yeah. Hayibo. Ugqoka lupho. Ngigqoka lolu hlobo mamamhloko. Oh. Ngigqoka mamhloko. Wafica intambo wena. Ngifica intambo bhuti wami. Ngifica intambo. And ngilinde ngimbuze abuye emsebenzini okay. Ngoba ngihleli ngedwa iweekend abuye emsebenzini awu sihlale kamnandi awu. Sana sami kukhona okwenzakalayo mhlawumbe mina engakwazi athi nje hayi lutho mambulazi akho lutho yini usolana hayi ngithule hayi engidle lento bhuti wami yabona ngibhizi ngiyaphaka uyadla iyangidla lento ukuthi no angimbuzi hayi then I decided ukuthi ngimbuze ukuthi hayibo kwenzakalani ngithole nali iPhenti nansi intambo ngithole nazi intambo mina ngiyisebenzi athi okay ngeke ngamtshela ukuthi mina ngiyisebenzisa athi hayi sano sami wena ulishile ngenyanga edlule ngithi mina kanjani dla mina ngoba phela mina angiyisebenzisi mina le hlobo lePhenti kanga nje kahlahla vele simganga nje yabo angivele nje simganga nje awuthini number yakhe lapha 066 noma ungangayibiza cause manje bazoze beyithatha ukuthi ngiyibhale mina yabo funa nje simganga sivele nje simganga nje yabo cace nje ukuthi umuntu okagwayo Taphe njalo uyamqoleda njalo qawo njengoba engayibanga nje The subscriber number is currently busy. Oh yeah shouldn't have usamfonela nawe uthi awuyivale kwena ngimfonele mina nayi number isebenza akusiyo le sebenzisa ile sewayishintsha oyile la manje ngingenile inkinga sizo ukuthi uyazi ngishona ngekhanda inamba kamngani wakho ngathola useyamayazi uyayazi yona ya mama so buyisikhuluma lapho uyazi ya mama ngenza siqale nalokho kubalekile kunjani mfowethu awukhuluma ngiright mntwana ulindulo hayi ziyasha into mfethu phela umuntu ugaxele la uyakhumbula ngikusiza la ngeroom mfethu iroom ungisizana manje awu ngeroom mfethu ngekathi uthi ufuna ukushaya lo yamuntu lo ya manje sekunezidoro ezikhona la mfethu khona into etholakele yabo sekusolakala engathi mina angikuzwa mina ngisiza ngeroom ufuna ukushaya umuntu ngoba kwenze njani ngoba nginale room lami mfethu awukahle mfethu ukudlala mfethu awu umkhulumele nje kahle bayimtshela ukuthi awufuna ngizwe ngathi wena odlalayo cha ngisho wena ukuthi ngangikunika iroom uthe ufuna ukuba nomuntu wakho njengamanje babamba into eyasala kumuntu wakho la and kusolakala engathi yimina manje nomama wasendlini akasangithembi hayibo sangene wena angazi ungibike iroom leyashaya mfethu yabona ukhuluma kanje ngigwema ukuthi sixabane ngcono ngivale ifoni sobuya sikhuluma ngoba manje ngivale futhi nami ngithatha nomem la uyahlanya wena sobuya sikhuluma wahlanya manje sobona sisi yebo uyamazi ukuthi ushadile lo akazanitshela ngazuthi mina ngingedwa uwedwa makwenze njani ngingedwa makwenze njani linto